nako wakanipokea mzuri na furahi. Ati cyo nifuza no kuba mu mahoro bakama gusubira mu buzima busanzwe maze ubundi nkishima nanjye nkamira nk'abandi bose ibintu by'intambara bigashira maze nanjye nkasubira mu buzima busanzwe wenda nkara yuko nanjye namira nk'abandi bantu bose. Nilifika huko Nyuma yuko hagaragaye amashusho y'abanyamurenge bari muri Australia barimo kwigaragambya basaba yuko muri Kongo abavugizi bitewe nuko abanyamurenge bagenzi babo barimo nicirwa muri Kongo kuri ncuno no ngo FARDC yatangaje ko yafashe mu nshingano umugore w'umuryango w'abanyamurenge wabonetse imikenge ndetse ikaba yamufashe ngacitse M23 bari bagiye kumuhohotera ariko FARDC ikamutabara byihuse ubu ngo kameze neza nta kibazo. Amakuru atangajwe na Kongolo bigira umwami umwe mu bajyanama President Felix Tshisekedi avuga ko ngo umugore w'umuryango w'abanyamurenge ubonetse mu gace ka Mikenge yafashwe mu nshingano n'ingabo za Republika Demokarasi ya Kongo FARDC kugira ngo arindwe kandi yitabweho. Bivuga ko ngo uyu mugore yafashwe nyuma y'uko aracise ingabo za M23 zamwizizaga ko ngo zigiye kumutabara kandi mu by'ukuri zimubeshya bikarangira uyu mugore abacitse agasubira inyuma. Asubiye inyuma rero ngo rwaje gura n'ingabo za Kongo zigiye kugaba ibitero maze ubundi zimufata zimufasha bw'ibanze nk'uko aya makuru bivuga ngo uyu mugore kwitabwaho mu buryo bw'umwuga n'ingabo za FARDC mu gihe ategerejwe ko abamuryango baza kuza kumufata kugira ngo asubire mu mutekano. Amakuru atangaje abantu benshi ngo nuko uyu mugore yaracise ingabo za AFC M23 zari zimufasha ngo zimwizeze ubufasha ariko uyu mugore yabona akabona ubufasha ari buze kuza guhabwa bikarangira zicitse akirukanka. Gusa ariko nandi makuru menshi yatangaje ku buryo umugore yabonetse cyangwa se ku mpamvu yarari muri ako gace. Icyakora batangaje amakuru avuga ko ngo hafashwe ingamba zo kumurinda ndetse no gutegura urya asubira mu rugo amahoro. Kano gace kandi Kamikenge kagaragara mu cyo byagiye bigaragaramo ibibazo by'umutekano muke mu myaka ishize. Imitwe yitwaje intwaro n'imirwano byagiye bituma abaturage benshi bahunga cyangwa se bagahura n'ibibazo bitandukanye by'uburenganzira bwa muntu. Hari tangazo kandi batanze rivuga ko ngo umuryango w'uyu mugore utegerejwe kugira ngo ubashe kuza kumwakira ndetse no kumufasha gusubira mu buzima busanzwe. Kugeza ubu ngubu nta yandi makuru arambuye yatangajwe ku miterere y'ubuzima bwe cyangwa se ku buryo agezaho yabonetse usibye yuko bavuze ko ngo racitse ingabo za AFC M23 ariko abayobozi bavuga yuko umutekano we uri kwitabwaho mu gihe hategerejwe ko asubira mu muryango we. Ni mu gihe kandi hari amakuru avuye kuri FARDC kugeza ubu M23 kiratangaza ku byirimo irashinzwa ku kuba yarigiye guhohotera uyu mugore. Ngaye ngo kurokara agace mu mbwirana ngina cyari mwe Nyabari Obed na ngini Obitime News ruteza amatwi. Obi Time News.